Svojim novinarskim iskustvom, ja sam nautički novinar već 35-40 godina i urednik. Napisao sam bezbroj reportaža sa brodova, sa regata, iz marina, sa gatova. Kada sam prvi puta uplovio u neke ACI marine, posebno kornatske marine, kad sam to vidio, ja sam ostao zaprepašten. Tako su ostali nautičari, te civilizacijske oaze u toj divljini. To je bilo nešto nestvarno. Fascinantno je kako se rađala ta ideja i koliko je projekt na početku bio osuđivan na propast i neshvaćen i da je nastao isključivo zahvaljujući entuzijazmu nekolicine ljudi koji su bili ispred svog vremena i koji su prkosili svom vremenu. Danas je bilo jako lijepo vidjeti ljude koji su stvarali ACI na okupu. Puno ljudi koji se odavno nisu sreli, danas su se susreli, evocirale su se uspomene i bilo je dosta, sve skupa je bilo jako emotivno. ACI je 1. srpnja 2016. proslavio svoj 33. rođendan i vrijeme je bilo da izađe monografija, da ta priča o ACI ostane zapisana i dostupna budućim generacijama. Koncepcija je bila da razgovaram sa što više sudionika stvaranja ACI-a i oni koji su radili u to vrijeme u ACI-u, uključujući i goste. Monografija, kao što se vidi, ima 500 stranica, 500 kartica teksta, praktički novinarskog kartica teksta, 350 fotografija i dokumenata, sve autentično. Ona je bila zamišljena da bude upola manja. Ponijeli su me te priče tih sudionika s kojim si onim gorljivošću pričali o tome, s kojim entuzijazmom su oni gradili taj ACI i radili u tom ACI-u. I ja sam odjednom osjetio taj entuzijazam koji me potakao da idem do kraja. Ja ne znam kako sam to uspio dovršiti, kao što ne znaju oni objasniti zašto su svoj život, svoje srce, svoju dušu i sve